Akiaria hindi ya kuruguria mubango wa kugacirithia ukui sekta-ini ya bodaboda niguo bodaboda kia uria kuruhanitie atwarithia a bodaboda hamwe na nyiti itemi sekta-ini ino, mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto akinyiriirie no nginyagia mutwarithia wothe akorwo ari na githomo kiiganu kigie utwarithia wa bodaboda. Andu makiria ma milioni 1.8 nio mari sekta-ini ino, mutongoria wa bururi akiuga no nginyagia atwarithia aya meyandikithie sako-ini itiganite, undu uria ugukorwo ugiteithiriria gukurana mwena uria mutwarithia akuagira o undu umwe na kunyihanyihia ciiko cia wikinai. Hakuna mtu atalazimishwa kuwa kwa sako yeyote. Hakuna mtu lazimishwe ati lazima ukue kwa sako fulani, na tutaki ati sako iwe ni mahali ya mtu kuambiwa ili uingie kwa hii sako lazima utoe pesa fulani. Hapana. Tutafikiana na county governments ya kwamba itakuwa ni watu wangapi kwa kila sako, minimum ya watu wangapi, na tutahakikisha hawa wote wanakuwa registered kwa county zao. Kuhithukite mitino mingi iria ikoretwo ikihanika icungagiririo ni atwarithia a bodaboda, President akiranira atwarithia aya ni megukorwo makiamukira mathomo kuma kuri ruhonge rwa NYS na thogora wa shilingi 2,500. Through NTSA, hii numbers yenye watu tunapoteza kila mwaka imepungua kadri ya kwamba katika miaka 5 ijao hatutakuwa na nambari ambazo inapita watu 100 wanapoteza kwa njia ya bodaboda. Gukinyiria mweri mwe wa kenda, thirikari iranire kurehe kibikibi 10,000 iria irihuthiraga hinya wa thitima, kuria ningi gugikinyiria muthiaini wa mwaka uyu kibikibi ingi 100,000 ni igakorwo ikinyite guku bururi-ini. President akiuga undu uyu ugukorwo ukihuthia mirutire ya wira ya atwarithia a bodaboda. Na hiyo barabara ndio tutakuwa tunaelekea, tutakuwa tunabadilishana. Wewe unalete bodaboda ile ya kutumia petroli, tunakupatia bodaboda ile ya kutumia stima. Shilingi bilioni 350 nicio irogotagwo oro mwaka sekta-ini ino. President akiranira gutire mutwarithia uratia watho wa bururi undu umwe na wa barabara uri hahithagio gutari gitumi. Na tumesema hiyo lazima ikome. These are business people, we want to organize them so that they can do their business. Mwena-ini wake Minister wa ugima wa mwiri Susan Nakhumicha augite thirikari ni gwika uria kwahoteka niguo gutigirira kuri na mathibitari maria maritungatagira andu aria magia na mitino o undu umwe na atwarithia a bodaboda, na iguru ria mothe atwarithia aya ni mekwandikithio rungu rwa mubango wa NHIF kwa ihinda ria mwaka umwe gutari marihi. Challenge of identifying them, challenge of knowing what is their source of income or how much it is so that we onboard them. That has been a great challenge for us. But I'm happy that through all government approach to services, we've worked together with the Ministry of Transport and they have identified this critical group of bodabodas. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.